Jednostavnim pristupom i klaunskim nosom razveselili su više stotina tužnih i bolesnih ljudi. Riječ je o udruzi Crveni nosovi klaunovi doktori, a s njima se družila Marina Gantar. Kako kaže jedna vaša kolegica, samo sjedi, pi i jedi. Jel da? Gdje god da se pojave članovi udruge Crveni nosovi klaunovi doktori šire dobro raspoloženje. Pa tako i u Osječkom domu za starije i nemoćne. Za početak neizbježna priča o terapiji i njezinoj cijeni. Bez dopunskog osiguranja, bez recepta, ništa, sve besplatno. Potom su krenuli za zvukom pjesme. Osječani su ih opet srdačno dočekali, a oni su s njima zapjevali i zaplesali. Ovi korisnici spremno su prihvatili njihovu terapiju i potvrđuju nam da je smijeh najbolji lijek. Pa evo, mi tako u ovim godinama dok možemo, znate, tako se ponašamo i malo miješamo, malo tako. Ali eto, tako, dok ide. Malo smo, eto, nekad malo pretjeramo i onda malo se više odmaramo i tako to ide. Malo veselije, pa to i treba da nas malo raspoloži. Zato ja i pjevam. Ja sam trebala biti pjevačica, ali nisam imala para. Ali hvala Bogu, Bog me nadario sa grlom. I ja pjevam. I veselim se dok mogu. U veselju ih podržavaju njihovi najdraži klaunovi doktori. A ova udruga postoji od 2010. godine i dio je međunarodne organizacije koja djeluje u 13 zemalja. Posjećuju dječje odjele u bolnicama, domove za starije i nemoćne, a nedavno smo ih zatekli i u Opatovcu s migrantima. Da bude i tu i teških situacija i zato imamo tu edukacije od psihologije, sociologije do klaun treninga, radionica u kojima se znamo vladati u tim situacijama, znamo ne smijemo prelaziti granicu, ali ipak uvijek nađemo taj jedan mala sparkle, na taj jednu, kako bi rekao, jednu iskru kod svakog od korisnika naših. Njihovu šalu spremno je prihvatila i ova gospođa upustivši se u svijet smijeha. Čim brum. I sad puhnite u to. Puhnite. Pa za 300 unuke. Dosta ljudi koje srećemo imaju neke teške životne priče koje stoji iza njih i neka iskustva koje su ih obilježila i od toga ne možemo bježati. Na nama je samo da pokušamo pristupiti na jedan lagodan, humoran način. Na svaku situaciju ovi su doktori spremni okrenuti na šalu. Udruga Crveni nosevi klaunovi doktori za svoj rad dobila je nagradu Ponos Hrvatske za humano djelo. U udruzi djeluje 18 klaunova doktora, a oni su profesionalni umjetnici i educirani su za nastupe u bolnicama i domovima. Naše korisnice uvijek raduju nekakvim takvim posebnim prilikama. Dakle, sve ovo što mi organiziramo svakodnevno, to oni imaju prilike raditi, biti, sudjelovati, ali ovo su neke posebne prilike. Uz osmijeh je sve lakše, kažu nam naši sugovornici, radujući se idućem susretu s ovakvim doktorima. Do tada na njih će ih podsjećati klaunski nos dobiven na dar.